Tashun Hechos Yu'un Apostoletic, ta capítulo 26. Te Pablo las coltais batacop, tas tohol, te Agripa. Hiche albetic tashun Diose. Hich te Agripa la yalbei te Pablo Yame awal kaitik te bitil ayate shi. Hich las toiskab te Pablo kahtakop. Mok ahwalil Agripa, binashkotan te yakalbatawai spisil te bilah muline tas kopik te lumal judio etike. Melel te haate a naos tohol spisil te costumbre tike. Sok te bitil ma chahbuk nash nophibal kuuntike. Haswentail te yakalbat vokol te yaawai bons tohol spisil te bila yakal ta tohole. Snao hix tohol te judio etik, te bitil ay te kushlehale. Tahkeremil totel ainon ta yolilik. Ha lumal sok ta Jerusalén. Te yakuksk anyo tanike, yashu yayalik te bitil tahkeremil totel fariseon. Ashich yahtzahtayba a te bila chumbil unik te lumale. Ta orato haik bilon ta chahpanel yuun te bitil ay smukul kotan tas maliel te bila shapoh Dios tas tohol te antiguo meh tatike. Tahpisiltik te lahchaychah tzumbalotik Israel, yakotik tas maliyel te bi ora yashkota pasel te bilayaloh te Diose. Hasventail te kal ahkubal yahlahin bahtik tas tohol te Diose. Muk ahwalil Agripa. Mayuk yan sventail tes leoh bonik mul te judio etik ta Jerusalén. Hanas te bitil ay smukul kotan tas maliyel te bilayaloh te Diose. Biyuun maba ya achunik te Dios yashchakusestel te anima etike. Tanele lahkuy te yaskan kontroinel te Jesús te Nazarete. Hichnish lahpas ta Jerusalén, la kichka tel yuun te volvane sacerdote etik, te yakak ta chukhibal te machatik chulum yuun te Diose. Te me ay akota lahele, hichkotan yuun uk. Bayal vuelta la kak bay castigo ta sinagoga etik. La kak puersa ta stoy bak optayel, skah te bayel hachem slab kotan yu unike. Hich bon ta yutzinel ta bais lumalik te yan lumetike. Te bitil hich ayon tas pasele, bon ta lum Damasco. Ay katel kicho sok ti kumbilon bael yuun te volvane sacerdote etike. Haugmeto, muk ahwalil Agripa, olilishkal a te yakon tabeel tabe, lem tel ta chulchan shohobal kinal te kashich yip te bitil, yip shohobil te kale. Shohobah nashkinal kot tas hoylehal te banti ayon, sok te machatix hoynehon tabele. Hich ushahotik koel talum, sok lakay beis tohol skop te machalas koponon ta hebreo kop. Saulo, bistuk te yaawuts inone. Atukel yaawuts inaba, te ya alombei ta tekel koem tesni a tohtesihibale. Atukel yaawuts inaba, te ya alombei ta tekel koem tesni a tohtesihibale. Layuton. Hich la kalbei. Machat kahwal shon. Hich la yalbon te kahwal tike. Hoon Jesuson te yaawuts inone. Haugmeto hachan. Tek anaba. Yuun hasventail te lakak bata ilel avuune. Te hayakabatinata testigo te bitil la avilone sok te bila. Yakakbachan avil tapatile. Yameh koltayat taskab te alumale, sok tas tohol uuk te yan lumetike. Te hayah tikunat bael tas toholike.
Yu'un yamexk'o a'ajanb'eysitik sventa yu'un yayijkitayik te'ij k'il k'inalej, te'ij k'inalej jich meyaxb'enik tasakil k'inal. Yu'un yamexk'o a'ajanb'eysitik sventa yu'un yayijkitayik te'ij k'inalej jich meyaxb'enik tasakil k'inal. Sok sventa yu'un ma me'ayuk xan task'ab' te Satanasej. Ja' meyayak sb'ayik task'ab' te Diosej. Jich meyaxch'u'nonik, sok ya mespasb'ey perdón yu'un tesmulikej. Sok ya meyak aynukik te'aj tab'an ti aynemik temach'atik ch'ul tesb'ilikej. Xi tayalb'elon te Jesusej. Jich yu'un muk ajwa'lil Agripa, malaj ch'ayb'eysmantal temach'alakil tas telemal yilel techiknajtel tach'ulchanej. Jas b'abial lakal talum Damasco, sok tapatil talum Jerusalén. Sok tas pamal sk'inal Judea, sok tas tojol tejyan lumetikej. Lakal b'ey teyask'an teyayijkitayik tesmulikej, sok teyasujtes yo'tanik tas tojol te Diosej. Sok teyask'an yanaj xkuxlejalik tas tojol te Diosej. Sok teyask'an yaxchiknaj taya'telik teb'it'il, sujte mix yo'tanik tamelelej. Ja' sventa'il teja las tzakonik ta templo te judío etik ta Jerusalén sok tek'ans milonikej. Jok metod teb'it'il askoltayon te Diosej, jich jun ko'tan yakon tayalel sk'oplal ta'ora tas tojol spisil muk' b'ik'it. Mayuk yan teb'ilay yakal, ja'nix yakal teb'ilay yalojik te antiguo me'ejtatik, te antiguo alwanejetik sok te Moisesej. Mayuk yan teb'ilay yakal, ja'nix yakal teb'ilay yalojik te antiguo alwanejetik sok te Moisesej. Jich layalik teyaxk'ot tapasel, teyaxk'asb'okol te Cristoej sok tejas b'abial teyaxcha'kuxtel tab'ay animayetikej. Teyaxk'asb'okol te Cristoej sok tejas b'abial teyaxcha'kuxtel tab'ay te animayetikej. Sventa yu'un yayalb'ey judío etik sok yan lumetik teb'it'il aysk'oplal tesakil k'inalej xi te Pabloej. Teb'it'il jich yak tayalel te Pabloej, te Festo tulan k'opoj yu'un. Pablo, bolob'ix ajol yu'un teb'ayal jun etik la'anopixel ayut. Jich layal te Pabloej, ajwa'lil Festo mab'abolob'en tejolej. Ay sventa'il tejk'opej, sok smelelil teb'ilay yakon tayalelej. Temuk ajwa'lil Agripa tenakal li'to, sna'os tojol spisil into. Ja' sventa'il tejamal ko'tan yakon tak'op tas tojolej. Melel xkal te ya'yos tojol spisil into. Melel xkal te ya'yos tojol spisil into. Melel mamukenuk teb'ay k'ot tapaselej. Teja'atej muk ajwa'lil Agripa, ach'unejb'al teb'ilay yalojik te alwanejetik yu'un te Diosej. Yajna' te ach'unejej xi te Pabloej. Layal te Agripaej, teb' xanix yask'an teyax'ochon ta cristiano a'u'unej xi. Layal te Pabloej, teme jich yo'tan Dios chikan teme ora naxej o teme jalto k'alej, k'otanuk jichukat teb'it'ilonej. Sok ma'a tukeluk nax teja'atej, sok spisil temach'al li'ayto teyayaybonik tojol tejk'opej. Mayu'unuk yakal teya'awich'ik chukel ta cadena jich b'it'il tejo'onej xi te Pabloej. K'alal ajyo'tan tak'op te Pablo las tejk'ansb'ayik jajchel te muk ajwa'lil Agripa, sok te ajwa'lil Festo, sok te Berenice, sok spisil mach'atik sjoynejik tanaklej. Tek'alalok ikix b'a'el te'aj jich kaj yalb'ey sb'ayik.
Mayuk bispaso te vinike te yashhu shlah yuune. Ni yashhu tachukel yuun. Shisk oplal yuunik te Pabloe. Te Agripa hichlayalbei te Festoe. Yastak shkol bael te vinik te manchuk hauk laskan stukel te ha yashchahpanot yuun te muk ahwalil César shi. Hatoshanta yan vuelta, Dios yayakbet bendición yuun te shchul kope.